Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ak kumakan kan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunak mo't. Yawag kuntuken ka ti mapagsaritaan mi. Sige nga ron, manang. Aywan, ikanak mga ron iti panggatas kan pangdaya per ti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan ata ni. Inikak datatang ken nanang iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag dahi tuyan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo. Saan? Way, apay-aya. Kaano kayo ang makitsendangay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kan sama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na king kaakwarta. Manumula day jay ngay, sang-sanga gasaw. Naibus ka no ti kwartana, tayintad na kada kayo kan ni tatang. Malala nga raw, nagumatang at to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem ba't na dyan anak mo? At no nakitak jay intad ni Lila kwartana, sangaribaw. Anya, kunana sangagasaw. Sangaribo nga raw. Patpatsem to matamin ngay bagana. Kat amom lang arunag nga daul-ulbod na yung anak ta. Ay, oo na yun day akamel. Kita katrimwarmanan, hindi ada kwartana. Napanan naman nga tan kaumaliman. Ay kita mumlatan napan man siguro ni tayan na kita'y pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan day akamel. Saan nga balbalaw? Adalang arong anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agduman ay ti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalatan nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay ket awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat kanya. Ket ayabam nga ro din Malangarod. Sana bale. Tana ko na namot nga uray manulat itod ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talat ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakit. Nay, Camel. Agsingsingpet ka di balay da manang mo Di mo istrisan di kabsat mo ijay. Ape ko mga istrisa ngay. Mapangko nga rin tulungan. Kasano ko mga istrisa? Ay na, am-am da kan. Ato yan, paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibado, tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan mga no madamdama, sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanam edi syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laang ti makinobyaw. Tanay, basit pay laang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayo maya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo.
Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay. Camille, when? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod amanang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, naubing ka pa'y. Adu pa'y ti mabalin ang mapasama kiti biyag mo. Nulakit di, tanagagit ka ngagtrabaho. Mapapintas mo tulat ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapayaya. Arapin, ijay likod ka. Diyak, maawatan ti Riknak. Bakit? Magulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, Saus! Aglingot ka mo tan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasa makinkan. Ay, lakay! Ay! Umay ka na mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na! Adda kami dito'y hospital ita. Nagatakay ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na'y abakagaraw. Naimpag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pa'y lang arod Kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busan nyo dita ospital, Nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadod agbiyahe. Anya nga rod ngay, talaga akasta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busin dananang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manag Mau. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Mau. Di kay mo makaururay. Kasangsang pada tao ng kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Mala nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyay. Sige Nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yaw. Di talaang mo. Di ka mo madayo. Ikoyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwana ni sa ospital. Sana una makapagnangan diretso malatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni Nanang ang mga sikaso ka ni Tata. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga di kadwa ni Nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang.
Maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko ta anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula ta nga uri kadwak ni baby. Alang nga Rod, sikat makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan. Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille kat inkuyog na matay jay anak na anak pasyudan. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog lang jay anak na. Talaga ano anya timbaga na. Isulatan ti masursurot. Garun sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan kuada ijay. Patsik adi na baybay jay kapsat na. Nana Sally, tumulong ka mo tangag dalos. Day tamo laglut-luto ter aramide mon. Siya amin tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga ada nagsasaritaan tayo kadaman ng mabalasang kaw. Asyak ti makamo ngagluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan ang dati anak ko nga si kaswag. Isa makitinulong ka mo Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y na makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napangbar mo ti anak ko. Isa pakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamo nga aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana kung nagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Ure tumulong ak tulatan agin na no ko Sige. Ngamni, kita namawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasi mo. Wun, manang. Pag-eskwelan ti anak ti kapsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawit ija probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kapsat mo takasimat. Ayun nga Rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet kan man nakaawat ka. Ay namakit. Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan pala trabaho ti kapsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat everyday ka nga aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawis mo. Iraman kun to alabaanin ton bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusan ti kwartang intad mo kanya. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Ure 2,000 kumatan nagastos mo ti rumor manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awirin ti anak mo. Basta agsapol ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Ure tadama ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus. Apay, di ka mabain iti kapsat mo. At trabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ang mga gininaw. Pasaray agwalisak pa'y no daduma.
Kay, umdas nga rod dayta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga master kan. Jak mo kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kaya ko pagtrabahuan. Ngam awan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige na na. Bye. Ay mabit lang. Hello. Na initugnan. Pagdinata ka man, Camille. Saan nga mo damanan kung adan nobyok, Darin? Ang mga noong tanda. Apay, ipalobos mo nga ron. At ang bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka makinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At tinatan. So marunong tong di kasar. Ako nung tapay. Pag naadanta kumangay, anda ka di balay mo pag naadanta? O di probinsya. Yung kaya ti agawin di jay. Dito yung syudad, ti pagyananta. Kat, anya nga rod ngay? Anda nga rod boarding house mo? Awan na, ito, makipagnanagadak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakal samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasat to ang ipakaday ti kapsat ko no umanugot. Di mo ni pakada, basta isangpot naklat tayo jayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawit tan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kapsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon itinobyom dito'y balay. Apay ngay, nga aging gaita. Di mo't agtrabaho tinobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray ko mano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Selly, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki. Nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan na mo may papanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakapsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon ti biyagyo nga agina? Sadyay nakirelasyon istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabangaran akpay diawanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Selly, pasensya kayo, Juan. Itaak lang ngamin anaikan iti turod amang papanaw iti kapsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday, di damo ti makitinulong iti trabaho dito. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan Nana. Tapno makarik na da iti riga. Di agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordaman, Camille. Orang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Anawak mo lang aro na. Ako magayang may tan mawartak. Papanam karabin.
Ang subliang iti anang ti barkadan. Naimbagi dyan, talibreng inom. Kastamlata ka na yunan. Awan lang arot trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. O ready ka nagsubsuble. Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakan ka. Aklunag ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, naamiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyong? Awanan, pinanawan da kami. Ngam okay lang, tar-er tumulang. Okay, anya ti planom itaading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan ka pa'y iti may sa at tiyansam, Camille. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangitalkak kan kuana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Ay, nalugan na nagsardang iti batog bakay. Ay, unag paisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino da kita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo apuri na Erlila. Camille. Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya, ay kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puri na nobyo mo anak kaw. Wala, tap na masurpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan dito'y Pilipinas to may nakano pa kasaran. Tap no mayawid na kiji pagilyanda. Anya! Ay na! Nagsaya atin. Ay na! Kamaudyanan na! Maisim pa mo lang tibiyag mo anak kaw. Nakasapol ka mo lang iti talaga para ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama ti kasto agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan, tiimpay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay ka. Oray na kami anak ka. Ay ka. Maragsakan kami magparakin ka. Malaala. Sapay ko ma. Taag na nayunan ti kinaragsakyaw anak ka. Anyat masidangay, nanang. Day taman na nagprito ak iti ikan kan nagpinakbuta. Karne nga ay, apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil lang ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidaak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anang kalukluk magda. Agdahit ka man. Kasanong anda bangayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagi. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mabati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasan. Basta makigtut kayon to no iawit ko jay boyfriend ko. Makiasawa ako niti mabiit. Kit para makita anak ka.
Kasi ka nakasagana ka na makiasawa, Ara. When ready ako ngam uray haantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan girlfriend tapay lang. Ta enjoy yan tapay ti kinabalasan kan kinabarota. Katwa na. Kan maysa. Awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusan tang agkasar no bilang laay. Ha? Apay awan urnong mo, Jire. Awan tabasit mo't lang ti sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka ije balay me niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano ha? Agure kaya. Ara. Manu itayan day kilong. Ni, apaya nga datakil, kilo ti damdamagan nyo. Manut kilong ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si Kangay Baraw, manut kilong. Ha? Ay, kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan ta medyo nagdayit akbasit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagip. Agday-dayit ka bay laay. Wan tata, tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kakidi abaraw. Tanay, kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wang? Ngam ibagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ka. Isumag ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa'y ti mamidwa. Ano kwa? Talaga la siguro akas to'y ti kababagi. Ha? Apay nga problemaan nyo data kinakutong ni Jire. Kaslasaan kay nga ron nga agbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno dida ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga balikta, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagit. Ha? Si kaati agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarong gyamon dagdayi. Ayun, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilang ti maisinaking ka? Jak pala gawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungot dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod ka dakwada nga agnaida kundi ti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naidanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Gatalaan. Si kangarot ti makam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Ne, apay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilan. Ay, nagloko lang ang anak mo. Andirin nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama, urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ngaramit iti dayta. Siya kong tatang. Kaalaak namin taglaba.
Agdalusak to bay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na, karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta isom. Apay, han mo pa yung napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Saan at iruam iti nadagsin na trabaho ara? Kat anya langan nga ti trabahoan. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasajay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan napili? Di na kanu kabaulan tinadagsan at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sus, kasano daytan ngay? At tangarod sweldo ng aglutaw. Kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutom nga raw. Ay, kasanuday tangay. Ala, ipamanihok lang harudon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan nadagsan at trabaho. Naimbag ang muna ti agmaneho. Katsurun na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi ting. Jakmut amot agmaneho bakay. Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kasano nga rodya tangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Uy, anya matdatangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan ti amom, aginain ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigatan ak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Ay, agpalukmag ka ngamin Mangan ka iti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kaw. Wen anmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailang mga rod ti agpasada. Wen, nalakala ang data. Ay, masadutak kumaangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko ti next. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ne, apay gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga ron. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamasikuranak nga aguray ti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ne, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Ha? Ay, kat mayat ang arod. Ada nga ng exercise ko. Hanan nga kasla edi. Ano ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom bakit? Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang arodan tani, mabisin ako na yan.
Nabang lumanan to'y ulis ka ba kay? Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito'y kwarto ta. Nagdalaws. Isog tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unyam. At iwan na pa ni Ara ngagdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Yung ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, tawan biso na. Kan nasingpit may. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsang. Amang ano agsakit, makapasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din di sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y Manong Ramon. May kalimaak pa'y lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Ada kanyam data Manong. Mabayagan ka ano, urayan nakpay lang. Arakilam nga minan ha? Sa anak matgiting agdardara sa ading. Isa nga ay sulaang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngamita, kimutong kamutan. Napintas ka ang tipambagim no nakutong ka. Ay, thank you, Manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pag merinda bit. Pangururayan tayo tipila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, makauma ko ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading. Amang ano da makakita ka data dito. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblibin ko nga maupupayak. Abay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya? Apay ngay? Wano talaga asadot? Hangko amo kastamat nga rud atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rud. Siyak nga rud agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awan na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunod kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan atawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itatanakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ka agdamot din agtagikwagan ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaranggan ka? Katwan,
Awan pa'y ba't nang ikasar kaniya? Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. At ka di problema. Wan, ada, si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay nga eh. Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay nga ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At dagapo na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya kuma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Kawan ano kas dyan di pakiasawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da dyan. Anya, pagkunaambang, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Pagawit ni dya lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagi balay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo nga ibaga ti kasta. Wala. Tati babae para balay lang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam ambo itinupyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasag mo, tibagbaga na nga. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam tiag balin nga ipag me. Ay wen, kasingsin ko ni Ramon. Kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpa siya. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ka, nogigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ka, tamangan numasyort to'y kwarta, why? Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato yung bayan ta ipag. Wan ipag, pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta, agbalin abaing ti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan, tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. kwa, naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Naklay. Mapantay, Jessilad. Talak among didusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay akas na tilangam nga imayan ako. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Malasobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me.
Anya. Mabutang ako nagsublikan niya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon. Nay, ano dahi taladawan akit kita am Junjun? Ag isim-isim ka mangkit kita di taladawan nga gembaw. Nagsiksing arot unay dahi ito'y teksmit ko nino. Nagpintas siya. Pinatuludan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita ba ti bagbaga matiksmit mo? Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya nung kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Wan Junjun, tamailim ako na nagiging sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang itialdaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tananggig ko manin di busis mo. Ay na, maragsaka ba't nakatagita nga ibagbagam Janice? Kasla aglag to dahil ito'y pusok siya. Wan, nabayagtan nga ang text mate. Ngam, tiyak may kayang amo titawan mo. Manutawan mo. 30. Sige nga manutawan mo Janice. Ay, kwa Junjun. At tawan na klaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak na nagkamalay. Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di Junjun. Sige yan, Tani. Ada customer ko. Lakwak pa isuda man. Ada kami grocery. Ay, kasta ya. Alang araw. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa di na di papanam. Sige magam na ita, insan. Itayak pa ang mga iayabkan kang hindi nakmatikas kaso. Ada mga min kasasarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag na min tinubiyam. No kasta, adan nobya minsan. Napintas ko nagsiksik. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita am ajay nasaya at ugali na. Uy, insan. Di kayo matanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa di nga ruti papanamngay. Di taman tersena, insan. Mayak man ang tibilen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakaan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang kagamangala iti bunga ti parya nga mawamatan. Ay na, kano nalabasak ita ijipunti sa ba? Mayat ti tutugawan na ijay. Ang dama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglukon day dyan nga anak ka. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpay. Jak na ura yun tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ang nabayagan ang gayang ang nakatugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mo ang nakita nakakano ang mayat ti tutugawam. Kanada kay niinawag mo iti cellphone mo. Apay asino dyan kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? At gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti na panahon na lang. Ang panangin bagak ka kayo. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap ni Kabaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Huwag na lang. Mapanag iti-banggag ninaw. Inang managaradaw. Wala. Nung lang, di pa naggagit mo. Dali,
Aga bawang kansan. Anyang agad bawang nino. Kat awan mo't bawang na dya sindak itay. Tuyo nga minti sindak. Apay, di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin ang kasar. Ha? Ay. Adayo pa'y siguro mapasamak tayo Ninong. Apay kay, kumusta kayo na yung tinubya? Nasaya lata Ninong. Kanain kami nga ginawa. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa'y Ninong? Anya kukuim nga. Sarake mo na. Awi sa tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod Ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello Janice. Mabalin ka din nga at kita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Tsapay ako Junjun. Ngam di ka matanagan. Tano na wayaak. Awagan ka kadagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay akaslawan gaganay gayam Junjon. Aglaladot ka mait. Di na nga rod kahit asab ten titik-smith ko. Nana, tabi si kanupay iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod na kahit ko umangang sara kami. Tapno makita mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangaruda no kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatangak banditala akom amang gakabsat. Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Ha? Nagkita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka ngaminay. When now, karuprupam na siguro. Daw, nice. Dahito yan, tigat-gatangam amangga kabsa. Nagkabuwak ili tayo. Ada nakita ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita aking kuana. Anya tinakitam Ninong? Di impakitam kanyak aladawan titik-smith mo. Karuprupa na di nakitang ijay ilay. Anya? Kain ingas mo ijay picture na impakitam. Isulalaan ta. Bakit gaya? Anya? Imposible Ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo. Agkuyog tanubi ka. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga rin. Ninong? Kahit no grocery tiniguso tinubya. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello Janice. Kumusta ka? Nasaya at Junjun. Sika nga. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun. Katuan maragsa ka na unay no agsabat ta Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun. Agpalso Janice? Awan. Basta ti ko na saan ka ang makikitut no agkita ta Ha? Taapay kong mga makigtutak Janice. Maragsa ka na kiti Basta. O ala sige nga Rod Jun. Orasan ti trabaho mi Wan Janice. Agan anad ka kanayon dita Sagmamano tala ko mamangga itangay, kaka Janice. Nay,
Kakabilin, si Kamagayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwestong nga glaklako iti mangga. Wag. Ta pinapanaw da kami ijay. Aya, kat nakasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasan. Ay na. Awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan iti namnama. Dumtan tulad ta. Ay, wala dati maisabit. Wala. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ili nanang, agsara kami iti textmate ko. Aya, agkit ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. Ang damot tay bakam, kanlay maababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asin ka kun. Magmag na ako nga atong nitayan mo. Anyat kolor ti kagus mo kayam. Nalabasit. Sige ngay. Puraw abestida, Junjun. Ala, wan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Ini. Magdamot sumuhod ang nakabistida, babae. Bakit mo dahil ta? Ako? Imposible ang ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni Junjun na. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo tirupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakat ka. Nadawan ko, hindi ubinak pa'y denchay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanluga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kapag ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta siguro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak nga men. Tama nga no din nakto kayat no maamuam abakita kon. Ay, awang problema iti dahi ta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun. Ang saan ka mo't apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo di agpaiso. Iti saan tapay ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Napintas ka mo ilatang oray bakit kan? Ha? Mo ka nasimpet ka? Ada pa'y may sa nga hindi bakukin ka, Junjun. Ha? Ay nga dahi ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka din? Las tungko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanya. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Ay, saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidong tigas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, bye-bye amon da kita. Napakawan ka. Tayo ayatin ka lang ta, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatin ka, mate. Nanang, adda kami. Kaduak tinubyak ni Janice.
Janice, isutiin na. Janice, sika. Ay, kakabilin. Si Kati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itinakok amangga ni nanang mo. Anya? Wan anak ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairan-ranana. Kahit yung kadi mo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analag antirik nakken kwa na. Ay, agyamanak nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Ay di mabi agasawa kayo ni anak ko. Kasla mapainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkatawnan talaang. Nanang kunaklatan Makapaikawa matadeng gan. Hanggang mayos lata, mayruam tantaw. Diyos to jay kunak dun daw. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyak. Kanya ngay, di sugayam nagpaisaw. Ninong? Naiskam ka nga ron, ano kasta dun daw? Ha? Tapay mo, Ninong. Wala, taubeng yung pakita na aladawan king ka. Yung baka magayam. Ang mga no anak na pa'y yung naging kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan, Ninong. Ladawan na kami dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya, kaya mulat na nga urakas dyan. Uwan, Ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, nangim. Linastogan na kamay. Ilibak na, bakit gaya may? Nagkidaw iti pamakawan, may pabalik ti dayta, Ninong. Pinakawan ko matan, Ay, no siya. Diyak kaya na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka ngay? Mangampun kami doon, Ninong. Umay kayo doon ang kasarmigin ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tayo papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alawa minsan. Tanay, diyak masango. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, Insan. Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngamkas jay mo lagayan ti asawam. Awan mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin miya sa bali. Ay basta. Mangalakan iti sabali nga abay insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjun. Kusko sila pandakpay dagiti kakapagiyam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Bay-bay amin na, Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naibag-ano adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan? Ayos lahat na kanyak, Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikarnit baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ayayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, narutana. Kung nakiti ano saan nga umay nagiti kakabagyan tayo. Tatida kayat ni Janice sa para kanya. Anya asaan?
Kano kompleto da. Iso da pa'y kay di tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, baybayan nyo idananang. Di ulat ta panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kata kayo kan ni Janice. Ita tanakalpaskan iti panagadal mao Luna anak kau. Anya nga iti sumaruno a planaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagapray a anak kau. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Ala nga ron. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kau. Ay natataang kamao dyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak kau? Wen tatang. Dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited ako nga agtrabaho. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kau. Maragsakan at parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko eso. Ay wain pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsuldaw? Kaano ngagsweldo? Diyan mo namagam to kan kwa na Wala, adamot karbungak ngagdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan anag sinata. Tanak kulat ta ni Luna. Kadawan mo't mangibagbaga nga awan karbungam ka ni Luna. Kunak ngamin ngagnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't idibalalyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Sug-sug-sugam kit di Ala, Isot amok. pumanaw ka no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli at tungarod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sa lang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati a kwartamaon. Ada mata ati pangalawans ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam tada sweldo na. Nagmayatag shopping. Inilot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko. Sige tayo yakar kumandag siya kargati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kong jidad dumata na umaakon. Nanyag mo nga rog, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo manitan, Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kaya't ko nga sukatan di cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumakon di cellphone ko. Kaya't ko matati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Right. No kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan.
Inam nga bulan na kanyak. Kay, pangipanam ni tadaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhan kat ipadawat ko. Ila akong langan tapno ada sukat inggatang mau di tabaro a cellphone mau. No ada gumatang tatang. Gatang mo to cellphone ko, Mena. Anya, ni, katno kagat-gatang mo daytan. Apay, na umaamon? Wan nga ron. Tsa kurso na dati kamera na. May mayat di may nga brand ko ma. Anyan, naglaka kamatin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko, pangusarak di tangay. Padasa mga ipus, tabarang addamang gatang, friend. Pangipipanam iti sweldom nga ay Luna, di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo nanak ko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga ruti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yualaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon timangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naibagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ngay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na ngay, katno pasaray iso pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakase? Katoray mo't ti amam. Awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay. Nakasadsado. Lakay nga minun. Iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din. Tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, agdamot insangput mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya? Umapalak ngamin isya katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwak kat. Ay, sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Ang ko nga kayat gatan. Nagrigat matag gitara gaya. Anya? Ay, bagiyo datan tatang. Uraan anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara. Anyan, sapay nakangin na ito. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ne, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agsweldoak, ada kayo ito'y. Katun at umayak mo't dumawat iti igatang miti si daun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kayo nga kadandan na yo, tagsubli kayo nito'y. Agbasbasol kayo lang iti kasta nga raramidan yo. Agyaman kayo at nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayo. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atain sukat yumot ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti pagkatang mi iti si daun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak.
Anda nang igatangak iti swildok. Manan, anyaman ti ginatang mo ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka nung amin ti piano nga suruan ngam di gitara. Jay ginatang mo a gitara, di mo mat-us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anong dagitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. Dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. Dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanya, inyo rayo pay lang mat kanya. Tumulong ka mat ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadak to. Hanpay nga tadtatan adu pay ti paggasto sa. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot ano kaya tiyo? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pay lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mat ngagsusweldo ka. Igatang mo mat ngamin adagos ti sweldom. Di mo amutag tipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da antinene tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuin ni Antem. Kila mang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuin na ta pensyonada mo't nga may. Kasla kayat kumatikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya. Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rekna. Ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutag. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan nagagagas. Kapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatan iti sidaunan. Adumot nga minan. Tirik-rik na kiti bagay. Wan nga ron, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ingka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay na umakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya. Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. Di nakatuan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asandak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawa. Iso asi ka laang ti agawid. Wen, itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat ata nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amang saan lang. Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Madumot ang tisabong dito'y paraangan. Nakahilera mo ditang dagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita.
Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakal da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katun Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastusak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot amauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitaw. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakila ko. Taisupay ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam. Tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Di kamat agila ko no kayat mo. Pagbingayan ta nga ila ko dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang. Sapay nagnina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila ko men, no di mon kaya. At makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay ninot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibyangan. Kasto nga rin ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo. Ilatag ko mo tinaglakwa iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, tabi ngayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga rupay nakalaang ti pitakak. Gumatang kakit di mo tin iti lotem, Luna. Tanudaga ti gatangam. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak ngay ti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa iti nangimnina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, na. May mayat pa'y siguro ati lugan ta mausar mo. Jay daga ngay, hamumat nga mausar. Nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan ti sumarunong nga irwar ko. Isu nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Isu ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa ilan nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Katuray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta. Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo, ti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay Awanan, impasarladat ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya, ala, apay ngay. Basang to ti group chat tayo. Inlanad amin ni Jay Tirason. Ay, naawanan ti
pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel di sweldo tayo ni Jay. Ay sus, kasano datanay? Sapay kay ruruwar ko ay tilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko ay tilugan. Ay, daitan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tubo kami na gastos. Ay, maliribo ka anak nga talaga. Sige, mapana ko na nang. Kahit ada na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Ada man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isot na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan na, marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumot ngamin tinangag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirum mag. Wan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdara sudusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urno nga ada ko mapangrugyak tadta. Kan nailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kas-askan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit ang nangarod aramatam nga agabrown, anak ka. Ada na bulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay ti bagay, manakaw. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro ka kiti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangay. Nga uresan mo mo't unay akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadura. Agan anat kayo nga ron matanga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agap-apa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso a pinakawan ka, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina ah. Wan anak ko, ikarimid ay ta. Manipod kini Kabsat Estong sa napod nanagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablaawa man pa ni Rinaldo De Pano di Talapurisima La Paz Tarlac, Maricel Pelarios kani Marcelina Kamkam. Kastiman ti kuna ni Kabsat Estong. Birma ng biyanang panagpasada ti sigo da pagbiyagan ni iti asawa. Ngam idisimro ti sadut ko insardeng ko kat nagsapulak iti nalaka at trabaho. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Ay, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man Mike tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabannog matagpasada iti tricycle. Naginanaka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabannog nga raod. Kaya't kung tagritan nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo? Dahil tangarod kahit. Naimbag pa na iti da duman ita nagpimpinisyon da. At dadala nga di babalay na agkuy-kuyakaw. Oray saan da nagtrabaho at dalat ta kwartada. Talaga akas ta alakay.
Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kay nabannog akaw? Aginanak mo ng tanay, lakaya kaw. Siyaklat lakay ngagpaspasada. Pasiga babaros na kita'y kakadwak ngagpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't, kan awan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata, uray sagpaminsan laeng, isupay timat gadam. Apay aya, apilitan nagkagtrabaho. No kaya't mo di sikan kagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka ah. Aminom nga min istong. Talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ub-ubi nga pailaeng. Kano masapol nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan nga trabaho. Sumana o, kamanin ako rakmila. Di mabaw ti marikrik na. Ano, tiyan na yun. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina ka. Indadang kulatay na bati abukal ti balatong. Awan mo't mailuto asitaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay. Namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko ma, umutangak, ay saanan. Amumut adyak kayat ti umututang. Ay katin kaagtawat ka rin iti anak ta. Mabainak. Sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak man. Agkanya-kanya talangan. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaubong. Kasla sa anak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya ka o, nabanduga ka o, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot na makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalabaan ako. No nagabrod ka ko mga minide, di nakaurnong ta. Kahit si kakuman at inagabrod. Diyak mga nag, bumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipanganin di balay na gitanak ta. Napurga ako iti bukbukan. Ni apay, insardan yung tagpasada tatang. Wain ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nagkaada-kada kayo day ta. Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay, tapos saan yun na problema di ka ninyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Sa kurso na dati pa nagniw-ngiwat di asawam no daduma isa saanay. No adamay tudyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kauntiin na. Abayag di yung kanduan ninanangay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay? Nagkakanat nga minti bagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw. Why, nakipangana kay balay daading mo apeli. Imayak, amang ano damaited mo akwarta anak kaw. Awan kami ng trabaho kaw, nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaan di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo nung dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y nga min sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano mano ti maitid mo anak ka. Anda igatang may ti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay, tapos saan da na problema ang ti kananda. Ngamdi da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da. Amumute nang iti dadakkel ta. Napatag katakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, ada kwartata, ikantalat tayo na. Takaasin na mo. Wan amano, ngam panagkunak, napigsapay ni tatang. Nasurok mo la 16 na, hindi na magkayat tagpasadan. Pag-retire ka nung arurin, masadot siguro na. Mila ba kahit
ayan lagi ito pisang-pisang aba daw. Apay aya, nisnis na gijayon. Apa ngay? Sayang, nagadupay na gijay. Nakakarton ti daduma, tanaim bagla pag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagijay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano purontong nga pisang-pisang. Isuot ka. Dito yan ti pagpwesto ako. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tao dito. Ay, irwar ka tayo, binalon ko alata. Ito, Palimos kakapsat. Maasi kayaw, tilakayaw, nakaskanyak. Nakapsuta kaon. Adon, tisaksakitin tibagay. Isadya akong makatrabaho. Palimos kakapsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilang ang istong. Ay, naggadakbet Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimaos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw. Saan tamangan. Mayat gayam tag palimaos ng agpasada. Makabandaw tag pasada. Nagpalimos ka, dakulap mula ti mabandaw nga gitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos, kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan unay ang tirupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw tirupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw arupa no kakasti abanag. Ay. Sumur ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog tatap no adaw ti matgedan ta. Mabainak. Aglako aklaengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay baka mo ka. Kayat mo ka tagbambanugan. May mayat tiyag palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na giigit ti sidewalk. Palimaos, maasi kayo iti lakayan. Saan na makabaal ngag trabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Ni kumpare ka pensyonado ti sumungan. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio! Palimos mamait! Palimos! Nene. Sikapat gayam na ita pare estong. Apay ngagpalpalimos ka. Awanay, nakapsuta ko ng trabaho paray. In Southern County yan nagpasada at jak kabalanay. At ang amin sakit ko. No, jak agpalimaos. Awan pangalaak, ti paggatang ko ti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla ha. Ito'y. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Dahil talat kwarta akon. Diyak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakalabanag na ituin paray. Naimbag ka pa'y. Pagpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arot pensyon ka. Masaksakitak pa'y. Nala. Agpaagas ka, pare. Bayag tano adan to kwartak. Ikan tumanen. Agyaman na ka, pare. More blessing to come, pare. Agtitikwarta tayo, tatang. Naamok ti pa nagpalpalimos yo. Sardangan nyo man tagpalimos.
Apay, iba indak nagpalimusak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayong nagpalimos. Pangaasiyo kumatatang. Adaw, ti urnong ka o. Nandanin mapuno to idag talaga rapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dan dakit pagsapulak nga rugmat na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Ben-bendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay kit, diskarte nga raw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan na kit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman. Basta tulungan nak nga agisurso. Ay, masado ta. May mayat tiyag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Le, pares tong si kamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka may. Man pare, nakita nga may tay wheelchair yaw, di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinay. Ay, sana na pare. Awan mo ten na hindi ka bagis ko amang usariti na ita. Mabali na dawatan ta usarik langan pare. Makapag nakapay mo't pare. No na duma kumapsurak at lusduyak. So may mayat na da wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kinwan gayam. Agpa-opera ak no next week. Kurang pa ito na or ko pagpa-opera ak. Amangan no, ada may titmaw nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpinsyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang nanang. Wen nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro ngagpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas dingar aramidan na. Numamuan man ni Manong dayto ay sigurado nga untan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga ti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit ti apabaya kaming anak yo. Wen nga rod ikanyo mat iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat na kano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor urnungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel na kiti mapalpalimusan nyo. Dapat ba set, Jigaw? No kayat mo, adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Triple adagos. Anya ka dito? Jay papapanak tata. Dakkel kita ya ijay. No kayat mo, inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon tam. Invest ko nam. Sa ita, tayo man na hindi magbagam. Agpadamat na dayta, tata. Aguray agurnong agpay. Nayunak pa'y jay urnong ka. Alam nga rod, ibagam tulat ta, no nakaurnong kan. Tapaadon ta, tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog ba't ano bumayag? Nang runa no awan mangta di ti palimaws. Tag-retire ka manan Ay, huwag siya. Masaluta kung agpalama. Katusto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apang negosyo. Paduwag na dyan. Anya ang negosyo. Basta, mamwap daw. Sungalan samot to'y imayan ta, Jigaw. Wan, Tatay Stong. Di ka madanagan. Tasyur hit na ito.
umado ti kwartam. Kasano ngay? Kadyak ba't amam ti kasta? Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanya. Alang araw, makamuka, jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala, imadumat lang na yan. No kunak to mangamin kan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't kayam. Agsublitan tumaning no maminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tumo ti kwarta ka. Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansya. Sukatak ititimba. Na, ibagam tagpay so kanya. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kita am kanya ka? Anya ko magapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisa. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan no tilar aramida. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siya. Ni Jigaw. Makitay taya aklakan ko ana. Makapabak nang gayam di papananda. Ay nais tong aya. Nabayag kuman abimak nang dayjay ajigo. Ay, kat sa balibot kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti na itaw. So nga idulit ko na itaw, paanwag to pa. Di ka nagsubli jay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado na itaw, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak taman ng tata. Ay na, maya na. Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kanyat mo, itay ata amin rin. Tanong mga bakak, isardangtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Ito yung nagadungay nabak ta. Tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawit ta. Alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka aglos pak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Abay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga pa kahit. Awanan, di na nga doon kwartak. Anya, hapay. Naipapak ni amin ay. Sayang nga talaga. Doapay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kumandi kwartak. Ayun, sayang nga talaga. Ay, daytan tibagbagakan ka istong. Anya nga'y di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumangamin dita. Idagel na kaladay taasugal. Nagsayang. Sayang. Istong, mga nan. Sana ka mabisay. Awan bibisin ako. Awan ganas ko mga. Awan ganas ko magbibiyak. Ayagdal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam. Tumakder ka kaeditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw. Apay aditapay ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y palayta. Kunak no dan pagnegosyo. Napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya nga'y natangkad mo ngamin ti ulong. Dinak mo dengdenggan.
Panawanak dito sa tumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daunta. Balatong asinagpawak iti tinapa. Kaslawa na napulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Ang nagserbi ti panagbiag no awan mo't makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko nga'y katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka ni Tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagda kuno saan? Nagsayang talaga. Baknangak kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Ngamada kay pala dito ruwar. Umay kayo. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y katagdigdigusan Anya? Kun saan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapso. Ay na, subsubwa kanak ko. Ngam dimot agnganga. Iso apagnganga iso amasubwa. Ngam di na mangalngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang nga ungungtan ni tatang. Taamangan no at adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog tan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Anyat sasawang. Ay ayaban na kong ramang kanilang ko. May nagsuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala, napukaw nan sa mga agpay so tipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong, agring ka. Ninanang ti umawag. Hello, nanang. Ay naray anak ko. Pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay na na? Agkakapsot. Dimot ngamin maturog kan mangan. Napukaw na tipuot na. Nagpusyaw. Asus, mabit lang nga ron. Tagrubatak na nang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na-stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay. Pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Gan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo ang wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasanda kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit, tapno daras ti panaging bagyo, Pakawanin ta, nusan kayong impang pangag ide. Kitagyaman at nasandag ang pinaybayan.